Vokalis, mana vokalis? Vokalis gitu mana? Pak Bung Napi silakan. Bayu Kak Tonga silakan.
turun, turun. Turun. Vokalis turun.
Pak Mahmud Puting duduklah di atas dulu, temani. Karena Pak Limar tidak ada, kita berdua hari ini. Kami sampaikan kepada dulu bapak-bapak dan silakan untuk menerima santapan makan. Pada bapak-bapak silakan untuk menerima santapan makan. Karena sekarang hampir jam 11. Sekali lagi kepada seluruh bapak-bapak silakan menerima santapan makan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh bapak-bapak agar kiranya untuk menerima santapan makan yang sudah disediakan.
Setelah ini kita panggil bapak-bapak pada sampingan Amit Pak Agung Nabi, silakan. Ya silakan ibu-ibu. Ibu silakan. Try to play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in the mood? Walking around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want some company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it. Don't act so confused. You love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games.
Ya, terima kasih. Langsung saja kami panggil kepada bapak-bapak, kepada Bapak Kades, silakan Pak Kades untuk memboyong bapak-bapak penyanyinya Gulu Singijari. Kepada Gulu Singijari untuk menyumbangkan sebuah lagu. Sekali lagi kepada Pak Kades untuk memboyong bapak-bapak yang berada di bawah rumah, baik pun yang di bawah tenda, silakan. Penyanyinya Gulu Singijari, silakan. Sekali lagi kepada Bapak Kades, silakan Pak Kades untuk memboyong bapak-bapak. Kepada Besan dari Pematang Panggang, silakan untuk bergabung. Dan juga bapak-bapak yang berada di bawah rumah Pak Kemali Arsa, silakan.
Langsung saja kami panggil ibu-ibu kampung per kampung. Kami panggil ibu-ibu dari kampung 1, silakan. Kepada seluruh ibu-ibu dari kampung 1, silakan. Setelah ini ibu-ibu dari kampung 2. Pada ibu-ibu dari kampung 1 kami persilakan. Kepada ibu-ibu dari kampung 1, silakan. Seluruh ibu-ibu kampung 1. Silakan, ibu-ibu kampung 1. Penyanyinya Bu Sende, silakan. Ya, seluruh ibu-ibu kampung 1. Cielo